Omushomo ogu gugendereire okwegyesa abahingi n'abariisa okuruga omu nshonda zoona z'ihanga oku baine kuganyira omu kuhinga kwabo obu barikukoresa tekinologiya. Omushomo ogu gutebekanisiibwe Embassy ya Netherlands omu Uganda bakwataniise na Vision Group kandi ambassador wa Netherlands omu Uganda Frank Bwiza n'omwe omu bahika aha kitebe kya Vision Group omu industry area omuri Kampala. Abahangu omu by'obuhingi n'oburiisa kuruga omu bicweka bitari bimwe na bimwe bashaba abantu okwija omu bwingi okwega byingi ebirabahwera okutunguura obuhingi n'oburiisa omu byanga byabo. And I would like this to continue even with other trainers and all that. Omwoleso gagadde gutuuse mujje nga 14 okuva nga 14 February paka 16 mujje tulabe tuyige ebintu bingi bannange aboolesi mujje nga ebintu byammwe mubitegese bulungi ndi bya nsibambi ediba mutere kakati mbegayiridde muteeke ebintu byammwe bulungi kuba guno omwoleso ate mulungi abaguzi gye bali bangi bo betegese ogula ebintu byammwe tegeka butegesi bintu byo obipakinge bulungi oba obisibe bulungi abaguzi gye bali ate nammwe abaguzi mujje fa abolisi gye tuli bangi era tubategekedde byonna ebirungi ebyokukola mujje mubirabe ate mubigule mujje musome mugule ebintu byonna ebyo tubategekedde kwegamba twejje mu bwavu kubanga okulima n'okulunda Katonda kwe yatondera Uganda. Omushomo ogu nugwija kutandika 2014 okwa 2025 ahizooba ry'abakundiine guhendere 2016 okwa 2025 kandi okutahamu kwonka ni shiringi sh'omutwaro kandi okutahamu n'okushomesebwa n'emitwaro 2.